SOMPA. No, yena ye SOMPA Ghana de shema ma mu nyina ache. Brown Society Ghana today dwumade no bremo de obokrata ahodo abeja so trending stories ahodo menya tena se dia motivation kakra de me de bewo wani abrabo mo futo kakra de me de memmo ne nyina ye be tena se ne ye di ho nkomo sponsors ahodo adwadie mu nkomo ye de no nso ebeba mfiri efri sabre ya kwapem se no woche bebo wo nso de wadwe nche no ebeba efse ye no na ekona na dua krontimi nye kwaye en na nipa baako wono nko ani ti ekwa enye yie eti de obokrata no trending stories no ene yenso ye de ba na wonso yama okwan na wonso du di aba bewum eti memo akwa baba SOMPA 106.5 FM akradwuma di efa ne Ghana today ne se yembe so obeye oblivion of issues se bibi because wo Ghana na de wonti so dogo bi kure nu abe obi wa wote Ghana hada ayi na na obrempon be se obi wo kura obusa na obusa wo se na me kura ye frame say ne wura fi ne ho ama ne di kura obrempon oh ajinio me see osi obi wo ha o de onim mama ya mobo papers ni so anwia wo be ha me etodi me busa wa sam na ma onia no se mama mobo papers ni so anwia edu be 740 hono na me busa wa sam na ko u kwada no ye de na so ye u kwada de e beti afaso ana you kwada si de uchi buta be de beti afaso nanka ya mampo oye de ya beti afaso ade no akwa te se kotira janan oye ni fita sa den kura no de kitu bi beti hachi and then start to believe lawyer baba lawyer ya mo akobo and no I say Mrs. Sadua Sariso Esquire and you so the Esquire no Medinachi okwa Esquire the two din so aye na ya de papa adwuma so wo hunti me ya ne kaka Medinachi me si me nyini bo abre wa kora Medinachi we no ebe kan say there's a law no baby obi di am so baby no ya bo asiama private legal practitioner na for bronya Esquire ai she ahine bodi no chase boy ohine yire is Esquire no me de o de man fire Esquire ne manza my money nyina na me say if you are the longest name who would dear wasi wo bia de we chi number 1 Oheneyere number 1 Mame number 2 Ekuya number 3 Yeboa number 4 Esiama number 5 Bronya number 6 Abrewatia number 7 me amini Esquire no one can Esquire no kan make the wasi wo bia no we are tried and tested me say radio asifo frona we obrempo we me say ke fan kwa chiri o me say radio asifo frona me Bobby di me say AKOSUA ago that I'm quite na me free bana hinim akos me say yes say o say me ne o say obi bo me ne di nyame ye hira no the blessed AKOSUA hira AKOSUA ago ABOAGYE na mami bi why ready at from Rose mami the blessed di nyame ye hira no AKOSUA hira AKOSUA ago ABOAGYE say dey na ye fa oje dey Eye minim se nyame ye hira e na say me come that no that be see aye see pa na onim se no so na ye obi nso ahi oh yes ebe ye obi ahi was ai ayi na nyame ye hira de ye nyame hira na me se de kan de na me kan de time ye de be ye news and ye de be kan sempa na wo de bo nko awudi abi was say na nyame ye hira me pa jo ada nko na nyame ye hira me say kan wo de na me so me kan de se nyame ye hira me also kan de obrempon me se nyame ye hira me na de wo se nyame adome wo a fa de me ti hai me so yam dan kura me obrempon na ai eti esa asi wo se so kan de nyame de obi anu ama no kan de hai we ya ne den kura no a ye be bond ye abrewatia me see ye be say ye number 8 kura be kan ho Esquire we ya den a we ya Esquire bebem our boy papa de sa se AKOSUA kana bebem no o kana nyame aka no and be fata won so because ene water de fata wo say you look so beautiful say ojina court a me man de ha de
menyi twe na meni adoa say ye abrewatia say ye abake no abake di ne birthday no apa kire say na why separe no pepesu agugu so ayi adwo asare very good na ayi obapa okodie tesa ha tuntum kokwa akokọ front desk wo Clarenda so tiem na Denise wo administrator so wo na ka de fupne eno a wo ba ha kan ni why sepe ko pepa ni mu ansa na memfa nkomo no nkọ hye kire o tisa o di wachi a see ho atiasi wo ba ho yeso da bia ba se be da woni mu ma me wo the new crusading guide wa ha na de yan sanso na the Ghanaian publisher daily guide wa ha na chronicle na chronicle say ya yenkenkan Exodus 14:14 e be ko ho what you dey any obapa mame onso me so me what the Ghanaian Times so ha say no Daily Post take it am and the Daily Statesman the new publisher ni nyina dagu ha say no mu nsem no ye dey ba be go trending story na brempan mu dey na watie na yemnya ekire ni abaso trending story be na say apart from Sumpa is trending and trending no dey dey be trending dey hin biem no watie mame enra ebra captain for Foju okay ade helicopter crash na ho report ne ba asem fufuru bi apie kira sa ayi papaya na wo pere adanse MP I wo pere MP wo aspirant no Obuasi East NDC MP a ono so no aspirant ya na wo ka helicopter crash yi sa na yire na asem no nim se watia wona ni wo baba ko ne yesi se DNA bi abamu DNA bi kasa no peso mo ye akwara ne die ne hwese ne papa die ne maachia asem na kopie court am oba ne se die ne no he mo pa mo twum mu ne betere ye pe wonye ne nyechina ono ana ye ne ba ono akora akọ wonso aka kire court ne se die ne no court mfa ne ntiem sa hwe eni ye besi eni ye mesu o daily graphic do bokrata no ha ai na doctor say edutwum so trende o say NPP fo hu hia se ye di nipa be ko 3 4 ne 5 wansa na buzi a wan na de o kan ye no trend ne say o se obi edi ni gina ye bia bia o free e to ma no home region advantage ai na nso so we de o mo de ko na anu e de bato obrebo sa se na Bobo so na ase akuti akentema o de na se akura no a ye boss wa ti mi hwemu yi enti bobo so wi a medidwa kakra ne ato so ene ma memfa chronicle nhyase ha na chronicle say yankan Exodus 14:14 wasi munye kom na nyankopon no wo be ko amamo wasi the Lord will fight for you and you have only to be silent. Odia ne so obeyedi na nyankopon be ko amamo amen we nyina ye say Brichi abo man Ghana no ye nra ye de ho recommendations aba no Ghana fo munye kom na nyankopon wo be ko amamo wo de aba wa ha and wo che say enra ensem a captain Mfojo captain Fojo de ba ye nyina no ne tintin ne tietie mu nyina se na wie mu nye wada no ne nkoyie na adupre kwata no a wo mo de koye no na ye se nkankra eniema e wose edi gu adupre kwata no mu mutimi de etu kwan no na ne nyina bi nim enti ati se na no se ne trotro kai ya na me ka ho asem wo nkran ne kumase se trotro ya abusu sa na no nso aye even though akofitamu aba mechanic fo aye ho adwuma na nso na nye eno a ne mram so a ekoba asa na what you say Chinese invested frustrated as illegal miners take over concession by Minerals Commission is mute mame Emmanuel Amakofibua ni mfoni na da hey wono ye Lands and Natural Resource Minister en wono akra timi se ne wo nanim no asem ha no en wo kire mu se we die wo dwene ho a wonte ase na story no wo page 2 and 3 en wo de aba ha no wo kire se China fo a ede wo musika ebe hye nwuma mu wo Ghana ha no wo mu nyina ma dwuma yon prekesen se illegal mining age concessions nyina aboso enso Minerals Commission aye din won kasa ho en wa ye din ho nsam kakra wo ahase na wo sign de aba page 3 ha no a enra nso mra hye bedwam na nye easy na Samuel Abdullahi Jinapo Damongo MP na wogina simpie ni apaso e ka ne obeka nyina awie ni nyina ye new lithium deal
ya mpani asande akwa parliament no eno ana mehwe onimnyamfo Alexander Kwamena afenyama akin wo kire se deal no se ni omo lay wo parliament a kane no wo majority na then minority NDC for parliament ka say enyenyenyenyenyenyenye injo mo lay bill no parliament no the same bill no ano mo sande aba de kura wo ansesa no eno mo sande aba na emom ni omo ye ne say royalties a e say ko nkronkro ni ahemfo no ho no wo masan kura chembe miensa e de ba ko pe na eko eno no eno mo say ye ne nti ye nyintum wo so on de wo gitum say enye yie na ansa na Oheneyere baba mu no eno na wode aba wa ha say samufo adwempo ya wode aba e wo chronic mu no wo kire say recommendations a helicopter crash report no e de baaye no enye say wo say ye dodo ho e ye must asede de mo man no say ye ho adwuma eno ase wo te ya e wo hot bite so no ye kan ho asem edem ye kan ho asem kama e ma wo bia ete ye recommendations so de ama no e ho asem e wa ha na Oheneyere hwade wa ha wo bia wo no wo sesa bola what the toy gun etuo dada kra tuo ni bi no e de akobo kro no cantonment ame ache no oh court so nkodem 10 years na we say and yes anka odi tupa ko ya na nka wo faso ade na won sanka ai ya sacho attempted robbery court so nkodem 10 years we your chronicle ni ade bae Mate, and the na me for the Ghanaian Times, the Obokrata no and to us also the most authoritative newspaper. Sanya we say eka no breach ya e bo my Ghana e wo agas boss me there toso ensian ne ho nsem no na e Captain Paul Fojo ne ho ensensem ahodo a wodi tudwa no so de aba ne krate e de abeto enimu ha se nom na wokọ krata fa ye toso e duba kono a Asante hine otikra rekrure ene brare woma sotonfo se to abebi onyam kese wono so akasa wasiko mu yo emra boko ene ne mpotam na abasobode ena wode mamampusi ene kusasefo mpanyimfo a aban no ede dwumadie hye ne nsase wonhwe na wonsiesie wontam asem se be ya bresantini wo ha hodo ye de ntokwape ene menteme ho aseba na akowie se yenkunkum nipa nse japade no wo betimi amako mu ye nsoso etimi atodwa no wo kire se akato ne bro na watimi ede akwakogu awiem ewo eye animonyamu eno ti wo srese ba bia du ne de November bosome de atwato ene December bosome eda edikan ena wa hye se wo de betena asetena atwato na wama asomdwe bua nso no adehye mienu we se nso etimi anoma no we ene nsem a kratafe to so duba ko the Ghanaian Times the Obokrata no wodi bi eba wo ho na se wo de wani wuramu ewo eye page 12 no so a Ghana second world war na se first world war ni second world war ni nyina no se be ya ye betimi akakai nananom asrafo ya wode won widie ni wo moja ene won fifire ekote ekon no ya woto nananom won se do no wonom ayenkaye edwumadie ede ama wonom we ene de toso emfishia polepole eduowotwe na chese 80th remembrance day no akoso ama eno ho so ensem no eya ade aye John Dramani Mahama okowie mu wo ho a wode ensem etudwa no so krata na bo ho de wuro ewa ha na krata fa ye toso dumiensa page 13 ho no ena sunyane adehye no binom ebiti se wona wo mo fie pre airport residential area anasa bisim ene eye nkroto anasa beba hodo ye atwa bono mantem kropon sunyane ho ahia no yesi wo ma no dem wo mu twa adwadwo adan ya yesi atwa menebo a fie ruanom wonom dia toto wonom dan so nom enya semketo abese mfie no mu de wonom ho ahyehye wo mache ne yesi wankasa wuti ho a ye beyi wo iboni nti be bia dure di adwoa fampie to breme ho na aduru nti no wo srese mpanyimfo mremu na omeye bibi emfa ho emfa ma wonom de atwato a mehwede to apo e wo Ghanaian Times the Obokrata ne se Ghana ene Saudi Arabia wo mo ahwe asensan entiase apam ne nyina no ene se wo behwe na ye nua no muslimifo wakwanto kronkron 2026 age no sebeya Arabia sebeya bibia betimi akoso kama ninte no eno so ho nsema wa hasema mefa we se nto apo wonim se enche na Morocco akense kese baso ni nyina no eye Women's African Cup of Nations ena baso na nanu ada
Black Queens wo mu echire mu edo mu ne ekọ Egypt ema no eso ne kwa wi echire ne ka pole enso ena wonom ehye eye Egypt man na wonom entimi nso so antimu adabra kente no enam so ama MTN for abo wonom abaso a eno so ho nsem no the Ghanaian Times the Obokrata no ede ho nsem aba we obaba me for Daily Graphic the Obokrata no emra na Daily Graphic asema wodi aba no watu fans wo korye na wakomrahye bedwam na majority leader aka nsem bi na ensem a waka de afa minority leader ho said the afa na contempt of parliament no esese edi bibo no na de enti esese edi bibo no ene se ECOWAS parliament no omokoye nhyiemu bi no mu si gina yese eni kwan se honorable Alexander Afenyomakin wokobie wo mani ba omo ho so mo se papa na gina meeting mu no mo se na nya woni e ka che se meeting menko na akopede ye eti kwa wakọ na se wobu pressure bedwafo no wobu o manim tia wamfa ni die ma speaker ntia so ma honorable Mahama Yerga wo de atoso no de ato pressure bedwafo na nim se we de mo manimra ho pa na contempt no yemfa mo no fi se die enti ne yesi gina yese ye de sa resolution aba parliament no ankasa parliament pass waji atum se ECOWAS meeting na ekoso wo Port Harcourt no menko bi ye wu ya ne se honorable Alexander Afenyomakin wo gina Port Harcourt wonom se hwan ne soma no eti wan fa ni dia amen ne yemfa sa contempt no yemfa emmo no na arehosem bi kwabrane obrempon ewo Daily Graphic na wase galamse ekun na wo ma ye research bi research na ba bonten se yensa si asai ne 60,000 hectares forest land 60,000 hectares forest land na study bi na ahwehwemu dia banti no asam na wo ka no obrempo bi a meka ne se ya wan he obi ntiase ma menkyirem na ntiase anya adwuma was it more than 60,000 hectares of forest land equivalent to 84,000 football fields enti na me se mekyirem na because wan he na amo ni so sa 60,000 hectares of forest land no say wo pese obu ho akonta na ordinary man etiasia football fields mako 84,000 ma me te say Accra Sports Stadium da we be a green no aye ball mako 84,000 na galamsey asai no according to research kesiye IMPN for Ghana Space Science and Technology Institute or my year or this report on and we say equivalent to 84,000 football fields have been destroyed by illegal mining activities in southern Ghana alone in the last 17 years. In the last 17 years, Enfie Dunson, Galamsey, no, I say football field and say, Bay 84,000. It is a Ufa Accra Sports Stadium, as I said, no, baby a bobo no. Now the Baba Yaraka count to Sakosi 84,000 for the past 17 years. No, yes, Etiakasa Galamsey Kuni a disaster. I've been pointing out Grobin Yedio, Mammy, we know football fields. Maku 84,000. Assassin Kwan, dear. Nothing so the enemy can't hold. Since you did calculated as assassin. I saw my in the forest land, no, a forest, maybe when so. They do the funny in our mum. It is our research. I never was on layers of one what here. She said, dear baby, I didn't call it dear. Obrempong say, to me, and for your name and see from. Na ye hu de be ye de afa ho ne de di agro te se de AKOSUA galamsey for no site ya na sa empanifo kwa na o ma frɛ o mo ye ba enti mo se samo ne ma nko e na no na se emuju a o mo ye na o mo no security for no mo ma frɛ galamsey yes no ye ba enti mo se samo ne ma emuju a na ma ba ye be yi mo sutire we ye ko wo no ma ka kyerɛ o mo galam emuju a say the moyeshi adan say aban na bana moyeshi eti his excellency na nado abreso and his excellency John Romani Mahama abreso sa na omoye no operation Vanguard na ne ade ni ye ba nti musesa excavators ne ade no mumfiri ho emuju a dia ono no watchman who watches the watchman who watches the watchman te say o man ya pra say dia wo fa no so nkokoma no so kra so ye corrupt
dia ono wa bo ne pass won kokoma ono so ye corrupt ne wo kwa bra wuo no ai SOMPA fe se bia wa fro bi se bia wo auditor officer o be audit account no de o be audit account no so ye corrupt ntina na wa san fa another auditor no so be audit corrupt no so be auditor corrupt no now enti always nipa bi enti the problem keeps compounding enti the problem no say ye man ya ntete wo mo se ma wo yes nya wo yes ma wo no nya wo no na nkwada na ma ye women and men of integrity say Ghana de lack no ye character the my Ghana ye lack sabri ye character suban eti ye ni suban ye nka no kore the problem kase pa na ye say charity begins at home. It is your fantasy a man who fear the Amubu, the Ayan was one idea. I agree in a woody. Prophet Kofi Oduroka, almost what can I do? I cannot do no crenano hakan. Nipana who are friends say, or no uncle hair. Sebia, a galam say yes, no. Yet, oh no, Quano, no, fregalam say yes, yeah, Bantimus, someone near Manco. Hey, Raddy. Oh, he didn't know what Chromo Hononsu Nimubi or Jenny say. Aye. Na MC and I said DC in Swajene share. One more de brofubia to see a friend. Party chairman, na party chairman Swajene share. Ansa na assembly members no Swaji wo mo share. Mo. Na ya makwana kasa obrempong obi betimi asase keke se wono asore na wako obi krom so wako akotu galamsey. Who born dog? Omoje goodwill sa na front money no. Anna ebi mu kra no ensuo no kransa na omu betu no na no kwaya amamre ma wo mo because ona kro no ensuo no ye ne dia ne wakwaya amamre ne amane anajo no ama wo kwaya bi kwantemu metu meanwhile or the prospecting license never enti ade ne se ye ni suban ye ni character enti galamsey kon no obrempon age nsemu ayeka dia ono no wasoma no okromfo kofa mo okromfo bewia dia wo wasoma ne se wono nko no nko hyema ne ma nko yie no wono no ne wo mo no ne se wopɛ the moment ye beti team bi se operation we no na cha se wo be man krofo bi anya sika asam na no se ye nya te se bia operation Vanguard ana operation hwan okay ana se operation soldiers ana se operation field blue water guard wo nya te na cha se wopɛ adwuma e dia mo obi se obi medidi job for the boys. Wow. Eti eno ane ye problem a yetimu no. Enti obia ni ho a obetimi esi ade na no kwanje seye ya. Ene ye nso so akromfo, ene ye pesame nkumnya de me nko amedi enti. Eti problem ne de obrempon. Ena me kan wo hene kogunsa. Ogunsa wi a na e bia forestry commission e bia nkrofo bi nso de etete no because ye ne galamsey fo ni bia hwenkomo no mo so age wo mo de na operation officer no panyi no oda anim so ne ekohu no office DC so na DC na MC so age ne de na party chairman so age ne de na nka party chairman kura de we nka afa ho ben ansa na kromafo no so aka se ai wo mo so no ombedidi bi na galamsey efo ne ba galamsey yes ne ba mo beto o maduane di okay na wo mo ba o mutimi nya sika bia 20,000 Ghana cedis per week eto nya 20,000 Ghana cedis per week no a wo fa ma wo krom ho tisika no be ka ha tisika no rent na no kra ye research bia e mema wode fo bebre so ma wore ya gu ba bia because o mo free o mo ye galamsey ne ba sika o mbe bie so de a chema no eto se ma no eti ma no so sika ni brefo no e bebre jeje o mo kru no mu because e kra se ya bona ko ma 10 cedis na galamsey ni bia ba no atam 2,000 Ghana 5,000 dia man ba no ho no he aware no magya me ko no akodi nachi eti apart from say eti esan won sunsun so bebre apart from yensa ase ne ade no kromofo nkrofo no ase ade no mu pese o mu didi ho mama ye kan mama bia wo ton aduane wo ko na eden no mama bia wo ton aduane wo galamsey asese ye bona no aduane atu na me kan wo se ye bona no aduane atu agu ntina me se okon no eden man panyi ntimi nya task force no wa mo obi adwuma so no nko didi kromofo na so se ai omo nyine nchirima ho de ombedi ne ne ene omo pe edidi preko wontimi mfiti preko pe nko obi krom se wo kwa kotu galamsey wo bra wo hene wo krom ho ma wo kwan wo bra empanifo mo da forest commission ni ade no ma wo kwan wo bra ayi MC anase DC anase bia party chairman ni assembly members ema wo kwan wo bre kromwofo no nso ma wo kwan enti wo no kra no wo ba no na mekan enti wo a wo beyi wanim se wo be kono kra na yapi wakum
ni epe wokum eno na nine mosofo yi galamsey yes yi take wo mo no me say obi catch obi oye galamsey frame me ma me akosua mo de buti radio so e na mo ka galamsey o frame me was say me wo nwure mu oye tuo and was say oh one ya frɛ tax force mu nipa ba ko mo panyina ko hu no and wa frɛ no aka kyerɛ say o mo ba nti o mo sese o mo ne ma nko e say o mo nyina ba kurum o mo kyɛn o sese mu ju a o be frɛ o mo tax force na ya ta no eti obrempong o man ne wo albatross around our neck kase pa me say me ni madwobiri eti na ni kwanse ye de politics no enu nti na galamsey no eni kwanse NDC ni MPP de politics no because at the end of the day o mo de politics e be kwatia wo mo a so mo me enu de politics a e be kwatia wo mo a eno na report no de aba no report na aba na wo mo aka no chese me yem kura ase ai uko daily graphic page 13 na story no e wo ho a wo yem kura e be hyew wo yem ma me ugusu hwehwe ya ai me hu o say we sa research we e free Ghana Space Science and Technology Institute and omodi aba bonten say 60,000 hectares of forest land equivalent to 84,000 football fields and galamsey assign no for the past 17 years and for the past 17 years no NDC implicate omo NPP implicate omo na aju omo na wo omo me enu no say omo enyi politics na mfirma they cannot fight this fight what the politics be mo you will lose omo ye hwehwemu no so korampo na de ye chen ye no so ensase ese no korampo what the ye politics you will lose what the politics like I say we MPP asam NDC asam wo boy you can't fight it omo hia wo mo to fight this fight ma me hwe last week me free dunkwa eba no dunkwa kro no mu a wodi pie ontra ofin no kakra bi kwan ho pe ene wo mu gina yanko ahane Eco Bank Johnson so ena mu say EPA for cars sam kwan no so wo mu twam nya mu nti no ba o mu nti so be go kure no abe o si no ha ya da no minus for call ho so makwachi Nigeria se be se yeduasam ye no Ghana for so be enai ka ho ena financiers no ena oheneyere financiers no won kran ni kumase sure eni kura kesiem ena boys for a job for the boys wo mu no mo ye adwuma nti ono na di ni sika finance wo mo dia no mo dia ba no eti abrante no wo kura se ho no wo 5,000 Ghana eti yes a greediness ena greediness no so awura ye di ye nanim okay nipa ba ko nipa ba ko fo no ko pese onya ne ho di se tam Pebito ne man na Ghana nko na Africans politicians nko na ye pesika to na corrupt money at the end of the day so na nanom so mediska no omo kra mra no na omo so kra no omo se bio no omo so ba ye ne basa eti oyeneyere ye wo problem kese na me gidi se research na aba ne bia empanifo betie no ma ye ho atwuma new Ashanti Regional Police Commander no o man warning bi ni advice ka che ne se Asante mamu nsase so obi de ho asem ba police station ya onyini ho mfrim na asase nyina ya otumfo dia no handle na dia eye indication say ahemfo ene nsase wo mo anase na meka obi tumi ko bi asase ka dia to die so enti se otumfo ne nan si fom se ohene bia wo area ye behu no se galamsey ekoso wo na wo no ono wo asem oma study na where you bring po mami muso o adenti na galamsey bi nkoso voter region ana ho gold ni ho asem we dey just apam be kan ho power down wo mi buso adenti na galamsey ya yedi hu nkoma no pay ebi nkoso voter region Adan wo mun ko voter region ko ye galamsey wo o mun ko tutu o masa asese ye pe gold se won so gold wo ho e bia na titidie we won promo ja dodo ko de ka wo be hu who born dog go and test and see say na nse o ma sase de fa black voter no so enchanche ho de akopie mu wo soro ho ba mu nyem fa nuru frawo who born you kawa ka beti se noko je Kodehwe voter regime ko try he abeto medovo awie hana ka beti
agbeto menyo tinto nyalem bibi wom do o masiki o masase no kode na nka beti na oti region kra ya ye wife free voter region na hono nyese bia sabi me bu oti fo nimtia metide wo kana se na oti kra no wuntimi nkoti na wakoti na wakovoter akota na nka beti wuntimi nkoti na akota do na anu aja bayi madam fubi o ye votarian na me shia no na me se sa meti se wusi dan wo krom eno se ya wo si dan na se duru no so afa na obebo so na me se na na se wo nko ho eno se okoye no na obi akodwu so agu ho eno nko ya se meti no afa na oko scanning because who sit down na se wo kona se obi abeja ne nan ana se obi ababegu nsu a excess obi abeye bibi etu ntimi ntoa so nti afa no ono no wo ne spiritual father correct na wo ma so ne so ngu se no eye ordinary ebi ano nipa ne twam ne ka no na ohwegu ho say obi na abeye bibi enti sa nim na akotoa so a na asem wa batimi say yes eja bi wo baby ma me pe o ma sem pa e dey na pe o ma sem facha me but omo amenu omo san a omo firi ho no omo nyina ye nipa bi a ma me mboro katachie word ne ba omo mpensamfo ene wi ase wo pesrem ni abu ne kwase a na wa madam fu da bi a o ka cheme se na o sorry a na ye Christian na woman krofo sisi wo say ono me hoyo say na akosu agode an na Christian ni obi obone afache ye nam so o se magye nkwa na me di na chi no me magye nkwa no a me ne nam no ono de ono simpacho me de ye me de o ye me ade me go ba bia meko o fa me sika dia wo de obi ju sika no wantua kra waja no say vengeance is mine says the Lord okay say me dem yam say vengeance is mine says the Lord so say there be me de o ya na makra say me kwaba Anza wo de na kra Exodus 14:14 Chronicle de aba ha ya still wo de wo be ye di ni mama nyame akwa ma me wo no de on penisa but on penisa wo say an eye for an eye no na so obrempong yesu de ne ye fache because at the end of the day se nipa no kunu a wonya hwe mfirim emfaso bi ama so oni nipa kro ni nyina so kra ba ye pe na mo ye yesa mo se mo ye yesa na mankrofo ye bone mo ye yesa mo di kristosum katakata mani na nkrofo ye bone na nkrofo di nam so se nipa na wa ye bone no Oheneyere a wako wi awade an ye nipa bone se metiase o ba se unhu ni se bonsam opene seye ampa ani bonsam opene seye e nyame be fa wo so be wi awade no wagye no ni bonsam opene pa ne seye ntime mmoa bonsam e ma ne seye no so obempo what ya se nse nipa na ono gi misika na wantua no ana obewi amade ye nipa bone sem enye de but se nipa no bonsam e pene seye wo pene wiye eno person de befa wo so etime mmoa na mane nya ne wo pe eti se eye me ya ampa me ye nipa be ye me ya but eye me na me ka se ne me kokunu a se mama bonsam adi nkunu because nipa no wo pene kunu dada sinti dua na so de beba de be sa wo de afa ne so enti se de wo pena ye no wo pene kunu wo pena se no wo pena bonedam eti a Christopher so de nyame am wo ma compassion eti na wo pese wo hu beyond ni paniti no say we read the Ephesians I say we are not fighting against flesh and blood ya ho anyi ne honam ne mogya na edi asi ene ahonhom eti wo pese wo etra se nipa na mpo abawia wo nipa no akwadi wo konkonsa nipa no wafaade ya enye na nso at the end of the day no wo kasa wo ye bie tua ne kana na baba ye pe ena de etosom ye nu nso no ma de bonsam pese wo ye no wanya no eti de ntina me de wo kwaduro so wo se wo kra no wo nya wiase agapade nyina na wo hwere wo kra nti se ade na wo pe wo nya na se wo nua no wo gi ne kra firi ne nsam a emfa so be na wo nya firi so France wa sa ba ye nipa bone de bi obrempo nti yemfa nche yemfa nche men kan sa nya ye nipa imagine se wo afa obi adamfo no wachi wo kuna firi wo nsam anaso obo obi amana gya adwuma ye na be wiase wakọ wo no ntiam ye yiwadi
Ohene enough for I'm not saying say it's easy. Nipa what in kan kwa de ebe because we nipa ebe ya. But eno nkyerɛ onyame na wo to nipa so wure no. Me de onyame wure to no ano o hyesen. De wo kan ayi ensuo ne abosom ne ade no. Eno kura no o hye. Just the nyame be ma nipa no the opportunity. So unrepentant. So I tell you bonifo wu kura mpo nyane fe sa unrepentant. This nipa na repent ya oni nyame no abedi na nyame no a won so obrempo do ho ato no so na wo dan no no wogiri so obedi wasem ma wo no ade na nipa ne fa no obetimi ama more than that bebre because ni ade dodo nyina ya nyame dia obetimi ama more than that nti wo kuna ye dey mane fa nko jano obema de bia nipa ne bedrum re bibo so wo fra be pa wo chew ebe kaka no wo fra wo hu de na bra ba ye no wo kura nipa ne be ye omobo etimi sɛ ne wotie minim de nipa bi di aye wo ye nipa eya ba menye se nipa na ye wo bone no wo so be ye nipa bone ni ema nipa bone ni ma wo nye nipa bone ni ema nipa bone ni ema wo nye nipa bone ni ema nipa bone ni ma wo nye nipa bone ni ema nipa bone ni ema wo nye nipa bone ni wa ye wo bone na wo so o ma dwom bone aba wo tim se ne me so mekoye bone ne se wo na ye pe da bi we read Romans chapter 12 verse 21 o se yemfa papa ni bone so ema nipa bone ni ma wo nye nipa bone ni so wo wia me a eno so nche se me nso so menko bowdua anasa me mfa nko duro so na menkum so at the end of the day wo wadi mfa so na menya free so se menya wia se de ajapade nyina na me hyerem ekra anasa wo nua na hyere ne kra mfa so be na wonya free so fa che jemu manya me die nipa na fa na nyame betua wo so ka ade bia wo hyere no why a God of restoration Bible so no let me restore the years. He's the only one who can restore the years. Also na ono de mfia de kanka wems ne pama wems no wo ma die no se me awurade me de bema wo nipa no wo fa wo sika but wo amfa wo nkwa wo se ni kwanse musuo de otimi kum ma ye de otimi kum nipadua ekum sunsum ono na ese musuo no enti fa chemesre wo a wotie me ne na no ye dwumede obi fra me de ntimi fa bone nche wo enti na untimi fa bone nche ntu untimi fa bone nche no emfa so be na wonya firi so fa che ye wo wiase ahyease no kore ajum boniti mi bani patrim no makoye ye wo wicked people wo unreasonable men wo ye gitum sa but so be ye wo bone a eno nche se esese won so ma ajum boni ni bi eba utrim na de bonsam pen wonya efiri nipa no ho because nipa ne be wi a wo no de open se wo be buru nipa ni nua na nipa na bra ba sei because at the end of the day se wo buru nipa ni nua na se nipa no wo wu anase wo sei a wo na wo buru ni nua no what you o but unya ade yi wanya hwe nipa ne wuko enti wumfa nipa ne wuo ne de mfa so na de brew ade wo sika de brew dabi ade wo sika na brew ade wo ka na brew ade wo kunu ne brew ade wo yire ne brew dabi ni nyina still wasa hwere but asewu ne nyame ntamu ampa but asewu ne nyame ntamu ampa asewu ne wonyankopon twedi ampo no asewu ne ntam mama 2 weeks ago I think almost 3 weeks in here ewo ya akoso ya na me ne apam tase ye temo nka wia ye ka safa de bi ho na obi frɛ ye se bonefache ye ya se mi ya wo kan ya na akai me se ne maame de ade bi na ne maame aye no nti na wa na se ne maame de onfa ne obi kan se onfa ne nkasa wone ne maame nkasa bi o da enso nam se wotie so mpa saa da no nti wokono akopa ne maame chono ne maame akokasa se ne wantie so mpa asema akosua nhira kan bia na wahwere mo nti wo a wotie bi no won so fam obi no bi so fam obi na ye nyina se monhwe fa ne fe se anuanom baanu ebo mutena faako nti se nyina ya bom atena faako no ebi ne se won so ne awate ne nei wodi ma wobi no nipa no so ne obi akobom na o matena faako e wa asomdwe mu ma me nyame nhyira wa nyame nhyira won so me pato mo boso no ye wi na madidwa kakra na ye de aka to so enche be ma atiefo kwan no mo nso abam titwa number ne to e 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 enti oheneyere mo fa bi emrane yenko me fa daily post de no enye na yenko gold board for na wo mo kasa chese deputy CEO no ye Richard chese said there
attorney general ama wonum fiat so wa ma kwan se obi obedi esuma sidwa efasika ko ho wo memu bia no wo betimi edina kwa akogina emra no kratai ede ho amanebo ede abasa so na captain Fojo enrada ye wiemshen ye no ye asrafo de a ekohwe ase agasis no o wa kire se ene emedu bi eka ho ema asa wo ha we say esi ye manipa nwotwe efri mo no eno so ho nsem no eya de a eda ha se nom na ma memfa we say ento apo ewo mu we say ye din kan akra ka ho asem dada otumfo say to ababi odie wono se ye hwe na kasa enye kasa twitwe ye hwe na ye ntimi enhwe se ye ntimi fama nsem a wote so aka akra bi na wode akwa akogu ne sanso ena dom kuma no e kire se wo hwe na nsen ye nu achi ne yi na aban ne de betu dwa se aketua ho nsem wa aban adwuma ye fodim no wa pagya emu na wo kire se wo hwe pagya emu na we ankwa ankwese hwe akwasi konso ogina nkwentiente no we ne nsem a ede ban na ye minority leader so wo kire se dia ye majority leader esi etia no nkofo se asay majority leader so ya de to me akenten ho dodo nte no wonya isa ne ma na wo ye ne daily statement da obokrata na no pay ono so de ho nsem aba na daily guide mu na begina sesi ano pay wote e wo kase no so se yoku pani ana woda no Edwin Provincial wache no e wo kotoka na eno ho nsem e wo daily guide mu e wo ha na onimnyamfo Mahama Yarega enso ne osahene afanyama aken wamo vetin tokwa no so wa ha SML for say Office of the Special Prosecutor SCG won equipment bi wasi won ya waji sika twitwi di pa e de afri won ho enye asem kuma akra eno ho nsem e wo ahase na AKOSUA ka atu bi a wode aba e chenkuri maame etese ne wakota de na o say shops ways and means okota de na on se sanka ho a ye hwe wo 2 cities afa beje 5 cities uni bi ana se sana aka ho eno na kosia de ho de aba ho azia wa tiretire mu kama unya daily guide no wa page 3 edam wo ho new crusading guide mu ena megina wa ha sei ena no nso wo kire se ena no enra Captain Paul Fojo ne report wa de ba no eno nso ho nkomo no ni nyina ewo aha sei na afanyama ken ena eche se wono de ni awonima ne se Ghana amamra no wo mo be defend no kama unshakable na bibia to me aye fine MPF was say the consumer week about 2025 one more launch e honsem e wo ahase ya enye asem kuma akra enano a na otwewe ya GJF one mo koye one more awards e wo Asante Mantam no one more the exemplary leadership awards we honorary edema Asante hene say waya de pa waboa ama nsantwira dwuma no so no wetimi tiretire kakra no wono so gi ye ne kama eno che say wo bibia e ha ne pa your friend say unregulated media eno ha dwene pa nche be ya NMC ne NC wo mo hwe no mo nka mom na asoye no so emwa wo no mo nyom adwuma na the Ghanaian publisher nam de tu apo e wa ha sei no so atro say afanyama kin labels CJ vetting disgraceful just say eyenim gu ase pa kwaya mo fa so mo veti po ba fuboni no eno ho nsem e wa ha sei na Abdullah Jinapo kane Lands and Natural Resource Minister eno ka say lithium deal no a wo mo de abeto mra se odwam sese no wasi we de so questionable e ho nsem e wa ha sei a enye asem kuma akra we eye the Ghanaian publisher ena 9% salary hike no a aba no eno na adwuma efo se we de atem didie wo mo gitumu a enye ye kura se ne OHENEYERE ebo so e wode ho no eno ho nsem kakra enso e wode Ghanaian publisher mu a yabo musa enye obrempon ye ni dwa kakra bi na ye di dwa tawdi ana Pepsodent Charcoal ne Pepsodent Herbal Toothpaste ene ne de betwitwi yesiam ye kama no pai etibra wutie sompa Ghana today dwumadie no mibusa wo se fe wo se sere ma me he o sire na se ye yi a yere ne green bi wo so na o touch ma you touch ma me we touch head or touch ma so e che touch ma na me hwa de asa kotere hwani ye bo mo de ansa o de Pepsodent Charcoal ne Pepsodent Herbal Toothpaste no e betwitwi touch ma no so na nim se Pepsodent Charcoal no de fluoride ne de blend no a natural charcoal ne lemon ne mint ne zinc no ye de awo nti ne ma wo se ne nya hoden na ma wo se ne so ye fita tete no ye nim se ne ye fa body tire na bidie na ye de abom se de brada na yada na ye ho ena se wo hwe herbal Pepsodent Herbal Toothpaste no so a green tea ne herbal extract no eno so ye de awo nti wa wo si mo abotokuro wo sen yare wo si dodom ena o touch ma so yare no eno so wo de atwitwi
na aye osinye na yare bia na ekọ eti Pepsodent charcoal na Pepsodent herbal toothpaste na yasomu kama eti momodi answer customer care center no obetimi afre 08002030 08002030 Pepsodent every small matters make I say wobetimi so ahye wo Facebook page na ye SOMPA 106.5 FM akra wobetimi de wadwenche no aba se wantimi mpo amfre na wo pese wode wadwenche no eba na wa follow ye kama e wo SOMPA 106.5 FM ye Facebook page na like page na share bo SOMPA 106.5 FM akra e ya fa akra ne soso Eza SOMPA na ye doso ye obi okumase ye obi onkranza ye obi otechima ye obi osunyane ye obi odoma ye obi otakorade eti baabi enti wo de ye abo a wo SOMPA 106.5 FM Accra ana wo SOMPA Accra ye do beba na wa like no ahye enti ebere bia no na ye ne wakona kra na wo benum nso no pa dia kasa natural mineral water abujunsu Esu awonu mu ebeye woni padua yie no ene ye kamfo de ama wo kasa natural mineral water nie ensu papa nie kasa natural mineral water nie ensu papa nie kasa natural mineral water nie wo wede ne wo party ne wayie ne nyina no e chese kasa natural mineral water ensu kroje kasa Loma Ventures aw mo taifa Accra Bok Hospital echiwo na obetimi afa no 0206469430 0206469430 ne no ano no kasa natural mineral water so refreshing na no pe wo ba no ama na nufusuo no a wanya bosumi nsia no se wo padua ne bia nadia eye Yamvita no ye wo flavors miensa ye wo rice ye wo heat ene ye wo maize na de wo mu ne se Nutruvin no a e contain 16 essential vitamins no e wo etu benya zinc iron ne calcium na ma oba no anyine yie no aye tokom kama wonu nsuo de na de awo na de ma oba no wadi eti Yamvita de oba tan bia nim se wo ye exclusive breastfeeding na bosumi nsia chi obema oba na aduane adia na eye Yamvita wo pe rice na fama no wo pe wheat na fama no wo pe maize no nso afama no na edem kama Yamvita value for money eno no Yamvita good nutrition for a strong start na kan hu se FDA agiatum time heba mixture Dr. Tafrija se wo chiacha wa no payo no obusa se ho te sei wo te sei yo wo te sei se wo hwana se wo ho nya dia na che se wo ho adodo wo a wo ta yare bebre mo amama lewi aba no pai bi de ba wi bi de ba numere de wo hia ye time heba mixture do no ta no manu dia ene yare no kura emma eti wuta ayare basa de ne me kamfo time heba mixture duro ne nie ayare sapapa nie time heba mixture nie malaria betu wonam ya wo betu wanum ato aduane nya wo de be free ho ama watimi atibie di kama time heba mixture papa bi bia ton no bia wo benya bi Dr. Tafrija ne nana no bra ha ba bi no bra ne ha ma papa bi no jade ma no a wo de aye nnuroi eti aduro we de manyare ansa wota no mo anytime mixture no mo ye ntafo no na chese waye wodi padua yie da bia wo de ahode na wo de bo adwuma ene metiye me ya ene me honam ye me ya ene menum ato ni nyina beko eye 0244417669 0244417669 Hajia special local food aduane papa fie we de enye wo mo de tomatoes apro no meko apro no je na apro no garlic apro e de aduane fi so mo gidi se ya bonte aduane Hajia stro nyame nti na aduane no wo ye ne pepepe ti se fie die eti se Hajia wo ne nkwan a eti se fie nkwan na wo hye Hajia jollof na wudie eti se fie jollof na wudie Hajia to na wudie eti se fie to na wudie Hajia wache jollof fried rice konkonte aprepensa eti se fie die eti obia wo ye wo hu obia no anase wo nimu no se wo nya wo hu na wo pese wo ye aduane ma wo mo a na eda no bre no ma ne kwan wo so mo mfra Hajia ma me efse nipa no se wonnim aduane ya nkasa eti Hajia special local food aduane papa fie nie Facebook ne TikTok ne Instagram nyina wo ho order food papa bi ene ma delivery guy no enye busy se wo ye wedding wo ye party wo do birthday Hajia special local food 85 was 0246359921 0246359921 05947972215 05947972215 Hajia special local food aduane papa eno no na SOMPA chade SOMPA achade na so chade eno no SOMPA achade no de pa ache ne se bronyan ebra wa dress kama na wo we nkokɔ no na wa kan se wo mobrofo ne ekunafo ne ewusia ene nipa the destitute ene the hope obesie o maye o mabrabo no hope bia nim na omo betimi anya ne daso no SOMPA achade program na ye de abase bronyan obi nso bedidi wonti obi bedidi wonti obi ene beje obi wonti obi benya bronya atade yesu anu nya bronya atade ne bronya biscuit no ajayo ne wawe sa bre no yes bronya fanta na de wodi apawo num ne de
na wo share experience papa bi yay eya sompa chede a sompa 93.1 FM Kumasi headquarters and a sompa takwa 101.1 sompa techima ye 106.1 FM sompa Nkranza ye 90.7 sompa Sunyane ye 98.9 sompa Accra eya 106.5 FM yaka bom se ye de sompa achede 2025 ye de aba na de ye ne se ye boa mobrofo bronya brem ye bodja data ne afre wo no ma beje wo mo de ko mo fie enti bomodin se wo be sende bibi anantade bi a wo mpabo bi wo mpabo egu ho be 2 years ni won sheda entade ne mpabo no 2 years ni won sheda na fabra enkoyi de aye dada na wo de aye ntomagu no won wo kochi obi ade aye se bi o mencha de fon se wo cha de a cha de papa cha de anka wo na wo mobo aye de che wo anka oni beje enka wo na wo mobo ene ye de che wo a enka oni beje so ye nkora abrem na nkrofo ntade o ma shan awie no mo de che ye nanso no mo che ye de ye kama tine ma ya hotoso enti nye ntoma no aye dada na atete ne da bi ade a wo de che be manyame ye hyira wo efso nyankopon akasa de obu moborofo mobo no na wo ye ne moa no me awurade wo de abɔ me bosia wo de afam me enti bra na bebo nyame bosia wate bra na bebo nyame bosia e wo so mpa chedie mu bebo chedie mpo nyankopon wo bo so ne asase yanwe mekodeskem so ate ase yanwe chikenu yanwe shalom yanwe jire el shaddai no bebo ne bosia e wo so mpa chedie mu na bosia wo de bɔ no ne se wo de niema papa eba na ye de ache mobrofo ebi se onu nyame no anu aka e no say I am not a man that I will lie menye nipa ne mediatro menye nipa ene mediatro enna menye obi nso amesesa madwene enti bra ne be fa niema de bi beboa ye na yemfa ma mobrofo bi wa no wo niema wo hu ba bia wonfa nko bro nya ye niema na fa bra yemfa ma maame bi a wone ne manum de wo be di kura ho den bro nya atade wo nya bie na wono nso mpam nhye na wonfa ni bro nya na yenton kokko ne nkosua ma no no so nye party ma ne ma no mu ni bi no mu nhira wo mu dia no mu hira wo mu hira sompa na wo ne hira wo eti sompa chede bra ne bebo nya me bosia bro nya yi eti se yesika na apesa wo sende a eye 059 855 9802 eye 059 855 9802 ne dia beba na Terra One Media anasa Blessed Foster na se di ni ba na eyan se wo Terra One Media anasa Blessed Foster na eyan sompa chede orofo bebo nyame bosia bebo chede amponyankopon bosia ebre wudi sika wudi ntade wudi mpabo wudi nuane emu anwa wudi ba na bronya ye bodja nyasam ketewo na ye de che aye sompa chede orofo bonyame bosia bronya bremu na nipa omo ye mobrofo entimi enya ho mfa so nyame nhiraw se wo betu na mo sompa ye branch ni nyina se ye sompa Kumasi wa hwa se ye sompa Accra 106.5 FM Accra dome Watermelon Street ye wo se ye takwa se ye techimai se ye Nkranza se ye Sunyane ba bia obekɔ bia obetimi de niam ni bia kɔ ebre no so ane aboabo ni nyina no na ye de ache mobrofo na kunafo ne ewusia ene wo mu ni bie ne wo mu ne ni da so no na wo nso anya ni da so fisi onyame se wo hu mobro ni mobo a eye me awurade ene wabɔ me bosia enti fabra na yemfa emwa wo mo wie me kan wo se ha ye SOMPA 106.5 FM Accra na OHENEYERE ene na me wo message bi na mpesa me de ma ena we betwam e wo me se me bre ne kode but ma me mfa mra because message no said ye da makoma so no me gidi se ebeboa wo bi e bi su kranti a wo bi su nti na nyame e de soma me se me meka me ye counseling pa ne titru awarefo oba ne okunu na omode o masema ba ne bia ye di asem no na I can testify media dance ya kire wo say more than 60% SOMPA FM of the issues that ya waresem na ba me ho no ema ye beka no apart from infidelity and also adultery is the most dominant one but emu ba ko pa a type ba menimi we ye me am research the ba menim na me kenya wo research why no fie no de is none of my business and also counseling center one de why we ye me akosua go abode de ba menim adultery and the kind pa but the etosu biem a di adultery na chi pa ye obi a oba fi ho betena wo mo nchen ensem we ba manim no obrempong ne ede ohaw ene abinidie eba aware ni mu na de tension eba mu no
either say obano anasa bema no edi obi ebe fie ho ebetena wo mo nkyɛn ɛno na ye omama ne hunu asase okay ɛto na bia no oba no di ne nua ba bi na betena ho ana ne nua bema anasa bema no di ne nua ba bi anasa ne nua bema bi ana ne maame ana ne papa ana ne wofa ana ne busuani bi ɛna omo ba fie ho anasa oba na damfo bi a yetu na firi ne fie ba ko bi kra de oba no story ya make oba no na yetu no a woni ba bi da ɛna oba no be pa ne kunu kyɔsa madamfo yi yetu no etimi sroma ne mepeche ye nkyɛn be ye 1 month no wonfa mpedan ne bi na onko obrempo ekwa wi ase no na damfo no not fa ne se bia bosome no ekwa wi ase no na damfo ne ne kunu da ekwa wi ase na ne kunu no na damfo no ne kunu da e me ekwa wi ase no be ma no kra no woni akono bia ma na yiri bia ma maware na gu ananse wo mkofa made bi bai so wo meboa ena de bia asem bi ba made na koka we ya kira maame no na koka we ya kira papa no ana yenku na papa no ni made no ada more than 70% issues eba manim me AKOSUA gwabodi manim ma yetena se yedie no apart from adwamamo ya adultery na dikan no de etosum yenu based on me ankasa ni peba manim no eye intrude bia wo baaye obi obetena third person bia wo ba fie ho messa se ebreye wo mu ye brebone emfa hu se nipa ne ye wo maame emfa hu se nipa ne ye wo papa emfa hu se nipa ne ye wo nua menka se to abusua kyene na emom na nsa na beba obi aba wo matrimonial home wo fie a wo ni wo kunu ene wo yere te ho no messa wo se design ansa okay because me nim obi a ne maame wo we na ne maame ba fie ho issue be pie manim ekwa wi ase ne maame ne kunu ne die you don't know what is happening oba ne maame no ene ne ba ne kunu e die ekwa wi ase ne maame no agea asaya ware no SOMPA etie na we are in evil day ne wo mu ye obrempong evil day ene wo mu no ye measure nipa based on surface keke eni ankasa wo ya madamfo wo ya menua wo ya me maame wo ya me papa wo ya me ni odi machi wo ya me nua panyini enti mede na ba me matrimonial home enne yenya ne saa ebre bi atwamu no na nipa adwen papa wo yetiri me ba beboa wo enne nipa timi ma no ho kwan ama bunsam yusu no e de se wo fie design yeah ye wo papa ye bi wo ho a ye friend no demonic empathy and demonic sympathy okay and a demonic philanthropy asem ne say obetimi anya ehumobro a emfiri nyame because wo ye obi a wo tan hu nipa mobo wo tan hu nti wo so obi hu kire na na pesa wo boa no somebody like me I can easily fall into that trap because me hu nipa mobo me hu sa wo bra me mmoa wo ebe boa wo sesi a but the chain na mu say da bia say me did discernment ka ho enye obi an eboa no because obi wo kra ne haw no wo mu no nyame na etwe na so ne bone nti obi wo ho a ne haw no wo mu no onyame na etwe na so ne bone nti se kendie ni bi mo eti wo no kra wo hu yesa wo be interfere with God's plan obi wo ha na ma ne hunu ne hia ene ne bre eye ne bone bi a waye nti ne wo bre sa eti nya wo na nyame pese wo fa wo so de boa no eti men kasa me hu nipa no ye me mobo eti me kwa akwaboa na bia na nyame no adesua nyame pese wo nya no wo nyan eti manipa ne fa na ma ne hunum na bone ho mpaye discernment discerning of spirits eti the gift of the spirit and discerning of spirit e kan ho okay discerning spirit and nipa ne carry wonim spirit a wo ma me carry wonim spirit a wo papa carry ena me ka men kan say ye tete abusua ntam o dabi wo beti aye wo ma me wo beti aye wo papa wo beti aye wo nua I can love you from afar enyo obia na ye de ne ba ye fie because wo fie de eye wo solace eye wo space eye wo secret place obi ba ho a wo ye naked etinyo obia na sese wo hu adagya enye wo bia ene sese wo hu adagya na nka madamfo wo bre ye tu betra me nchen bosome ekwa wi asema ware yegu na nka me nua ketwa wo ko school baby a wo no ebe me ebi a me won kan na so wo kumase enam se ne betra me nchen ne ko school because ebi a wo lego na ekwa wi ase wo ni me kunu da
SOMPA FM. Obrempong, and me say we are in evil day na Yesu kan ho asem na ne. Discerning of spirits. Obi wo ha wo se kwana ni brew. E kan nko na nko yewo. No yewo. E kan nko na oyewo. Eti se wa ba be pie ba bia wo de a ene ade ne kuta wo no. Obeje na ade. Aw. Case bi akoso wa America memu. Na anu ya oba na Kira. Court na man $1.5 million. Na damfo. Ene betina ne nchen because o se ne kuna bo no. Sa ne wo boa ne kunu mo no. Obetina ne nchen wo fie ho no. Ekwo wi ase no no ne kunu no eda. Ekwo wi ase ma afedi tese aware ne kura egu ya ne sa. Na oba no Akira no ono ne maame eye lawyer ni to ka so usu ya na afi asem no ye de kokko tinya kwakwakodi. Ehun se de esitie. Oba na ono na ye na best friend na wabaji ne kunu no. Ensam wo keka wo court no OHENEYERE wo home bete. Woni ani wo bia se wonne na damfo ne ekunu ena na eda. Na damfo a wo se wo kuna bo na me se wo kuna bo dia bata me nche ne ensovel ekwo wi ase no wagye be ma no aware no agu ama afekra de nsema na efifiri eba no be ma no so kra no se ya wo se ye ka so be ye mistress a who could find the definition of mistress a e you be our familiar spirit. Okay. Obi a owo anas obi o ye witch o ye bayfo mistress obi o timi nya kokoduro ene obi kunu anas obi yere etwempra no Bible so wo bayfo. Enti enne no we are in evil day ne wo mu you mesre ansa na ba ma obi aba ofie sa asem we meka ebe ko wi ase ena me sister ne ba he no me bra ne ba he no me ma me ba he no me papa ba he no ye do abusuan ye pa abusuan ye pa the extended family system but enam say ye wo evil day nti ebre bia wo de ye mre bia twam no de etimi bia ye promo obi aba but ene de the pass is SOMPA. Yes, nyame wa dum ne nyame nyansa urade me ma ne kwan. And we don't lean on our own understanding anymore. Okay. In all our ways, we trust God first. David inquired of the Lord. The season in here. David inquired of the Lord. Men call and answer my men call. Season in here, you inquire of the Lord. Men call and answer my men call. Because nipa na wode neighbor no say ye humo bro so ye busia wono adwene wo wutirimu nye bi ne woni tirimu ebi ono wode na agenda na eba ebi kura na ni brew dada woni ne nkoda abremu nyina mo nyini nyane na ni brew ba na woni munim so ye woni aketwa o ye woni apanyini obrempon ye tensam eti ye nka ne base keke ye can based on evidence tina make say ensam we ba manim no as a counselor no we first one e ya adultery adwamama de tosumi nu eye de oba fie ho say ya damfo say ye ne maame say ye ne papa kodumre bi na aware ne na gu na nkoda na ye basa yemfa ya na mon sisi yie yen design ye moni pa ho mpa yo bisanya me fa nipa bi ho de bia me kasa learn to scan people spiritually. Learn to scan people spiritually, not menisu and I day. Your future is at stake. Your children's future is at stake. Your mother's is at stake. One life, one decision can destroy your entire life. Correct. One decision of papaya, and the papaya nyansa. Papaya o papaya mujimi. Okay. Ya o papaya di nyansa. Any discernment ka ho ne aye. Because obi okra na make ne bra na wo bra ne boni ntina wo sa te bia ne mu nyame nka ncho se ko rescue no because addition pre do wonya etu sa de ne ba na ne boni na de ne ko mu no no asa beto so wo fie okre eti yemfa ne adwuma obrempo ma no asi e be ma tie fo abe Marco, wait there, don't let the family you come from destroy the one that you've built yourself. Abusia wan kasa ufri mo no ema wo mo ho kwan emo mese de wan kasa wo hihye eno nene wa kan the moment abeka say I do no allegiance bia no mo wo bia no what wo ho de free ho yen kasa memo abusia yen hwe ne yen protect our own this is our own bo yen kasa ye de yen cherish ye de ye de hiansa na ye de fata. I love that. I love that. Atie for mumre mo ani enko 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 na yenkwam se bebre kwara gina homa no so dada hello me fa na ma me na yeda mo se mo atwen yen ai anopa de hello Ledo. Bemena Ledo. Bemene
Bibia Bocomedo. Bibia dem fine. Abusiani na ahoye de. Abusiani obi ahoye. Yeah, we who kuno ba ko be Mr. Nokure Asa. Because Africa so baby a former MP2 container no one. Ah, Nokura Bibia make am say nyamegi woye na famudi ni mo akase me do also oni o mampani mo ba famudi. Ah, bronya SOMPA Accra ye be ya famudi. Mate. Yanko wo 1 minute. One mafutu bibiri. Na first efutu bia mo maaye no. Eye Boniface no. Eno de meka kakra. Sabi so bi fomu. Na so one fanche. Na wo si wo beji adekon wo bejira na wo tiwie. No Nyankopon to ne nsafrewa. Emfa so be na bi. Eki ehoni de Boniface de Fache ne ja manyame na dachi no ehoni asem no wo kwasha asase over 200,000 years now asase ase. Eti ehoni de Boniface de obi anfa boninche no nyame na be obapa me call the brain you afanyo marking or pre yesre MPP for mun to the fo enne enim guase a wakwaji wo sa parliament ECOWAS parliament and now the best for the Ghana any one political party o na MPP for mun pe futuo na ko mun pe futuo akede ko mun ke just mun pe ye fun flat ye obi na fun aye flat anu abeledu na minim so fu aso a ko timi ni di MPP ade de na fu ye flat na we ye pamamu mu nimdia obi o wo ba hu no bataye wo nimdia obetime po manya ye so obi na flat Ghana for day we had the year in Kosro MPP baby omni alternative obi to aso Mate mensu me dance pa 0260196064 and 0260196065 hello Ojemeka mete unkapa ejani money ejani mo yanko you are payment account here Ebremisha Amencia Honorable Brejampong incoming president Amencia incoming national chairman they can come with Kokra former otherwise Mam 19 Mingram and a Chris Law also back for you for Canada also back for Woman National Canada you as a man of the whenever years I got your one word it's a so a car aye and we two car and go about my as well. Say no your difference me didn't panic kwadru so akwa kokunu Jenimu say me ko police station ko report we no dey say me mfa nipa ne kwadru so kokunu Jenimu wa homa no jujwasi o ye Jenimu ko 0260196064 and 0260196065 hello This is AKOSUA Bemena we are one is the Kono Akafia phobia and South Africa Tamanto SOMPA Cantamanto ye baho and Minuzabu by Yabiada Yate yetio Yedika Mamemo Amaso and Bofusu or just me I would carry today and Okrepa the Gramin we are council. And then my man who is our constant in the crowd message about and be all right. Yeah, and not yo, Tagosia, my mates here, Dr. Brand, a champion, one of the two Frank MPP. And I make Papa for Yakun or but that's not Sama or your Papa will now Pama. And he said, you're not dreaming about big. You said Papa will be MVP anymore. And you see, I got to say, and I said, Yamana, and I just to go the Afropong. Mamma, Domaki, Abaso. Abrantiano, I didn't get it in what I said, and this is more slow in Sakakai. Because, yes, I want it trim, and you have junior Kutan. They are not a minority leader we are and can yet. Yeah. I saw my papa in the two, Jano. And there will be a stubby. One thing you may be asking about somebody here. And it's saying, as someone will call Papa no a lawyer, and will say, my lawyer acting Chief Justice, and someone, and your mama, and not someone, you did, that's it. And boss said, your mamma, and would you no,
wabani ya bɛti no anaasɛ yɛde kɔ ne sɛ ebubɔ papaya ebubɔ Ghana baya ɛbɛyɛ dɛn ɛsɛ sɛ Chief Justice no akɔyɛ mienu ɛyɛ common sense ɛna papa ne kan yɛ eti NDC deɛ mo yɛre deɛ mo mu sɛ mo abɔ mamara 2028 yɛbɛtum sɛ mankyɛ because wo sorry I na dollar kɔsoro ɛsɛ deɛ kɔsoro ɛnɛ abɛ yɛtɔ 40 Ghana 5. Hello. Good morning. Good morning, Bemen. I'm a patch of Rose and African. Where's SOMPA Kwashiman? Oh, SOMPA Kwashiman, young quay, Bemen. Okay. And you say a boy. Okay, Pacho, find this here by far a appreciate. Pacho, I be out to say, yeah, Casse, a find this no more Casse, and before any episode of you could be Anna. And I said, a former defense minister, okay, see a bony new. There be say the past 17 years. There be a headquarter crash here, CAI. I'm on who Wayabe, nature accident in CA. And why I said not because Yenya Central for do near FM Captain Smart. A man that can say, ma, said you in Sema, any person may repeat it. And they could say, MPP 4% you could hit here at mine, it's not, or more in the class here. Now, could be for my defense minister. A man can't answer you, it will come here and see Jana Manaka does and the try not to, and it will be one MPP no cash up. Move up or chase any patrol. Oh, Captain Smart, now. The best say, would they say, Mobana Mokana, what can would the memo be a din waha? Mijidi say, who can, ube make you point in it clear without to say, ubo be a din net miabwa. 0260196064 and 0260196064. You better try and what try na one more be a din. Hello. Hello. Maybe I try say enough free. Because I quoted down. Okay. Do the do. So for the channel. Trendy. Afa babia. You could get a prayer for the training. Never to meet you. Mama Neduma. Hey, Mammy, that make a can say. That must to Johnny Pay. Hey, I smile. You're from Papa, from Abba. What look at say? We are missing me. We need to call Mama. Why get me? And Nip Yami funny permanent nipa. And a bonsam so funny permanent say nipa. The better who said here, and I say be your Joe, and Yami Diaby and Abonsam Diaby. ATM pie bo any away na Bibia Akoye Kama. ATM for the Wabahele. Hello, good morning. Good morning. Me pache froze and African. Yamia Dumo, mammy. You and your mammy back up, driver, Marconi. Eh, Marconi, my Moquaba. Yamidi, about Yamidi, one what say, oh, Yami Slow, Amen. That's Mammy and you. The young party, Papa, so I'm at the baby. I say, it's not a one very bonnet and what he and first women are what he carry. I'm here, Cata, because they ban talk bench and once I make Cata, in the Yamin, dear mammy. Not much, dear my concro Ghana, Mumbe and Penny. Say, what? And a young couple, he said. Yes, was it what does any masu be just now? Said ya, Parliament, one more yellow, that Korea got money. That go back up a got money. And the best today, Parliament was Nippon or one. So one really Ghana. One really Ghana. Therefore, one really won't give young one more Parliament. If you say, we are here away. And you got to back up. That's a one here. That could be a Bonama Ghana for your best one casa and one castle. And when I get Uncle TV. Some of the Monaca continue Ghana for and sorry, Uncle to a bar. Because not Parliament. And then one with all the Lisa. Seven slow. One year, one Mate Obapa, Mate Medansepa, Yamin Shawn, so 0260196064 na 0260196065. Yemfa near Watoso Awaba na Yemho Yemko Yanim Sisia. Hello. Hello. Maybe you're frozen after free. Pacho. Nana Yemko. I was here, I remember my vessel. And this said that the Mahmoud Dr. Papa and Uncle Yan. Let me said, John Worthy,
and I had just up there with program also. But also, I'm a person with how say, I didn't tell me what my boss would be say. Radio station almost do a good say empty station. What's fresh? Now, what share what about making so share? Can you emotion so? So, what you want to start? I mean, on the part. Minya, what can you say? Now, come on, check. One idea, the wood the char. And your family are going to shut the door through the end. So, share. What's it? Hey, yo, Ababa, meet you, pa. Obiata cafe. One of the other child, and you send the one for the radio station for possible, and you immediate someone. Nanny Shanka or Yaka. And to know, I was saying, you so not Jumpa, who I would do to you. And I'm out on this back time, not saying you. Form. If you are the better some Akufuno, if you are woman, it's empty now. What they are ordinary. Akufuno, it is the answer for one of the machine before me. More Dawson. Minority volunteer. It is a Nanama, Mr. Medase. I was some minority volunteer, a dear Kutu. And now Kululu, and the would get bottom with you on the market. Yamin shop. That's Nanama Winsum Rebin and Nipanijana Super 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Bema, I'm about your frozen and free. The very talker, the Cassati Domicabina. Nasa Domicabina Sumpa, where they say a Diemua. Yet, no, yeah, damn, with Dagana president as a pa. Yet you. With Julius Debra, now just Debra, and can come MP at Madame Airplane, made Dana Omuja Juma. Now, my son with my captain, I may sack a bill. Said Galamsen, said to be cha. Yet, I am for answer. Also, I'm a cast you check him for now, Galamsen to be cha. Because he didn't want him say, Abba Crum, my patron, because excavator, a 3-year-old, a 2-year-old man. Bema, me who excavated to a coim. Now, say law of gravity cried in a better form. And now, come on, but what need be no one can say, you to them so as him, yet trying for no. Said Nana Afante can Nana man Pia Manosi. Yeah, so yeah, that's a pa 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Hello. Maybe you're frozen and free. Sumpa Kaswa Isaac. Sumpa Kaswa Isaac, and the answer what that's sorry, Enche. Oh, my sorry, did you cry? And would be by Rampesi and a body Rampesi. And the body up is very like you. And upon when you're sorry, I know breakfast are ready, yes, sir. Ghana, when it is I'm pesing one abody and open a bomb. Yeah, I'm born, my dear. And then when many are no apart. Mate, Yanko. Miniaba. Yes, see, who are numb. Now to find. Now to be the Ghana, the Gamai. Enti, the Galampiano. You perceive to us here. Yes, I'm fancy, no. Oh, Kaswa, you know, line, ha, Gina, you and my Nana, Chessy said a bear, a better one can. Who are numb? Now, who to find out to be the Ganoa, the Gamai. Kedija, a gramoa. Ah, now they would they own them judge and what you are saying, and what you are very. Would ye, Jano, all have to mount. Ah, Nanny Omra said Binka. You would the question on the dear, Oku or berry. Now, would ye sing him? And you did Janet, dear. I know himself, or we are winning so on a way, and yes, sir. Yes, it's imagine I'm one on when I'm away. It's in Galantino, maybe can get into us here. You franchise him for me. First, one year I can see a country regional commander near the Nebano. Or say, on my NASA system,
and the wisdom who free. You do by a chia cross. It. Let me come by show motor. None had a minimum year pie. But besides, what the crata buy. Crata and if you the buy. Why let the buy? Who go to some manager? We have to maybe to our winning SOMPA FM. Excavator no to an or a book one. Or to where? Boy, any day. Dinner Keswa. Dinner Keswa. Be a bit better to maybe I wouldn't hear this out. Mate, medase memfa 3 callers na memfa enwie 0260196064 and 0260196065 na yekoyenim. Hello. Na memfa enwie 0260196064 hello. And 019. Mami. Good morning. Good morning oh. Hi, Sumpamwa. Sompa Accra. Oh, when you AKOSUA go ABOAGYE de kase. Hey, my pewacho. Hey, me feel what me ko you free TikTok mata won send out kan ma agama kuma to yo aga na me bi ma ya na me di radio and ye fatu Sompa he ya wo de to ade ya obeti me kada bia. Oh, you said me free was some radio that one me free. Name say you free na wo low radio no na ya kasa wo phone so na akoyi. Oishira wonso. Medase pa medase. Anti we tie da bia tie Sompa e ma ya ha obeti me nka obeti afutuo na ye wo da ni nyina bi. TikTok videos na akofa ni nyina no obenya e wo SOMPA 106.5 FM Accra memfa ne waba. Hello. Good morning. Good morning. Me pa che fra wo say? It's AKOSUA only be my rocking you dance man. Yo dance man Sompa yaw ye nkwai. Medical, Mammy Chia Dr. Mahmoud Baumi, I will do the Yanko in Chino. And in my dream, SOMPA FM. Only I am not a real slave or no, and 24 no one can say, I did hear you are need to better form. Now, Oko City can see a Yadia, while the else a yamre to make marry. Galamse says, we, and then no man can for MP before him. Before Shafi and yet need to campaign and then he can't someone because of almost power abenji. And now buy at 26 and the next year question and yet one of those before then almost brepa. A friend of who say if you come with him, one when that year we and that year move on much to us here. And then again, we actually never do one of the power. Mamma from my opinion, one of us, Nemo and the cat, and I'm about to it to us, and I'm about my yet. Who may come with you to catch the end of the Canada. Some of our who married someone who married more than this. And then you got up here for someone that money here. Almost some bottle, somebody so, and I would say, and this is one kind of credit. Mesu me da sepa nya me shira 0260196064 and 0260196065 we dey me fa two callers pe na fa dey me se ma wie ne ma wie me di mochi 9 na me da so te ha. Hello. Good morning, AKOSUA. Good morning. Me pa che from South Africa. But you want to say any kind. Me hu ye papa. That's a friend of Papa. So I gain as a man to be a child. Mediani Africa, South African Tamanto. Cantamanto 28th November, Yabaho. Yo, yes, I bounce at the Achadia Beba. Yani Prophet Dr. Drew Subeba. Monone, Prof. Medim, who you are Capa. A day, mini Prof. A day. Moko Canation. What say, yes, Dr. Drew City. You said that. Machada Faka, Elko Tubia, Bacantamanto, Barson. You acquire me, yeah, who may be a son of 2 cities. Someone move free and go into Yugoslavia, you solo. And you know, we are not the 2 cities, you know.
It's not a factor for the Canadian for the Tuesday. You. Oh, the first new year, Uncle. Aha. That's what I'm saying. Manager, honorable Boachi Ejako. Honorable two, over your chairman, Ama MP. Let the Penina Jimudo. Someone DC that a Kunyana man and Lekuva not do so more. But whether so more, the team let do so a brat. Now to the Penina Jimudo, and to the son more. You have to get the near more of any Boachi. Your family chairman, not MPP, a young Kaboom. Yo. Maybe a young man will be the man to name Mahama when he are on the chair. Take the low position. To be over the Yakuyapi, when you send the Ghana or house here. Now to position Kata yet, Galamteo, not upon Yababaki, Abusume Dubaco. Dubaco, not a Galamteo, 1 million, no Mosolia, and another Kuvado, and another Kuvado. And that was your meeting, make so. That's why you are Mahama name. And you volunteer college. Nana Kuford was done again. A Kuford was done you. 3 stations and you Kuford, the whole Ghana. Over here, so Nana, the 3 stations. You are Mahama, the Queen. A dear Pana. When you take Ghana for like I say, no, and now no, the other, oh, about not the chairman for Mate. Mate, Medas, Memfa, the Chacho cry, a midnight became it. Oinere, Breno, I have been. Yes, a contingency be a copy of Cotia, Etia Babe Pim. It was some with Chacho and Nayu Quada, and Nayu Quada. Yet Chacantaman to phone, November 28th, into Monshay and Yabanso. Man in yes, sorry, and mammy, will Baba who take FM. Okay, Mammy, Adjuan Tatando, or a newscaster. Now, Sako School, CSU, communication student. It's your birthday, Raden Koso Shroud. Now, on Shroud, Emoroso, now to 2 Anamon see, or Man Quatentia Hodin, and the Apomodin, when I see a do papa and petting, Nini, Nenyam Quadan, and Yapomodin, so if I told so, and my Nenyamea do my 22nd, then you'll be celebrating in Tina. Adwa, Yamisha will be mammy at the SC. Yeah, Obrempong, any Mamento Kane. Mammy Yakui, Yancha Cantamanto for Sunday, Miniabadi Cambos, Yamiadumoa. Meka 28 na say manfo say wachi eni akire sa o fia da etwato obusumi wo mu nhia asemnasi na say fia da be na watchimi eno asa wo kan date na manfo nim say asa wachi bi de fia da be na watchimi nu nhia wo kantamanto na ye de sompa ebremo me se na kantamanto for ye chiamo kantamanto na wura wutim se wura dwom fantastic empabo na minim se yetimi to ayi mpabo akra 1 cedi wo kadamato na no yetimi ayi dana ne wo kan mani say wo pe force e ho nkrofo ebi mu kro to free ono mo de aba wo mo de begu wo mo boutique wo mo nenam online to ne me wo mo ko fa free kantamanto 1 cedi 50 pesos 3 cedis utimi ko na obi di mpa obi di mpabo agu ho 3 cities, 5 cities, 6 cities, 10 cities. Yes, Edward. Wabanu onyanyi 4% ni no kantamanto de say yentade say yempaboa e mane mema de force original pa eni mu fake nyina bi obenya bi wo ho and school bags and also belts until eba no me de mo kwa hwe na man kwa ye shopping wo ho mo kwa ye adwuma me de mo wura kantamanto a yana ayi ma ye bo na mate afa akira kwa ye shopping na wasi edu mo dance e dey plan e mani bi ba this o ka kire minu anu ma adasa kwa ye shopping say jan keneshi o ayela ayo keneshi o bibi a upe bia ubenya eti nyame ya domo a omunhia ye da do me market fo ase oh ye buy omoji ye feso kana shi market ye da o mase na kantamanto de obese be brutal me na bi o se be brutala ete be brutal na me se ne kana shi fo pese ye nu mbedi bronya na kantamanto fo nso pese bronya ne ye ne o mo ka se kana shi fo de o mo ye kantamanto fo timi kanta etimi traso a ene
ne ya hwe ne ya beba na ko so mutimi kanta o Mike Anesia na che say ye ne wo mu na eba ye ne wo mu a ti kanta ne kanta say kanta man atie for mama ye nche wiase mo che wiase na ye wiase nyina ase ebe say o che Donald Trump nyina some of faro no me na kasa da na emu so mpa che de no mo wo manfo emfa kakra mo famra 0598 0598 559 802 simple yenko bi 0598 559 802 eno ne esika wo de be send name eniema de wo de buy station ha ye be gi ye kan nyina kantamantofo ya monfamra unya da agen so ano afra o fra yen so ye be ba beji ye be ba no wo de fa number ne so e Tera One Media ana Blessed Foster na krafa bronye ye be man krofo di papa krofo ni beji mobrofo be sesere etinye nko ana abewe nkoko wo fie no asenta de papa enkrofo so mu ni bie no wo de fem nyame twedi ampo nyame a na won so aboa eti ye de wo manfo ase wiase nyina anso ase na senti ya be adomu a ye be share sorry suina messages kakra mo de fa ye social media platforms no me monitor SOMPA 106.5 FM akra wo like page no na wa share na na kua mo aboaten Blekuma Central was say Dr. Bawumia will lead NPP into victory 2028 was what the glorious birthday Emma Jennifer Akpene aka Queenly of Kenus Institute of Beauty Therapy inside Termine Abokobi Road and was say nya blissful day, cheers to you. Nana Kuya Mwabuati and Blekuma Central aka Dr. Bawumia will lead NPP into victory 2028 and a engineer Shamaba okay, engineer Shamaba and was say let an angel who has no fear crush them with their evil thought against hard-working comrades in Jesus' name. Minim the Obebo Nekutia and was greetings to Captain Quason, Director of Takrade Port, and Honorable Grace Ayensu Dankwa, Deputy Minister for Health, alias legendary woman, we a engineer Shamaba, and all the way by Pedro wa Madina Cruz, and also loud and clear inside Indianapolis, Kumasi, Tanoso, Kesben Junction, and also the main lorry, the main location. And the way so Ebeka home. Yenya Esifi Richard in so Facebook Live no dia say aka Akafio sister Akosia more fire greetings to Dr. Brian Champong Honorable Boache Jakona Hajia Safia Mohammed JFK onunso na di way by teacher constitution we are more say onunso the fire Facebook page SOMPA 106.5 FM across NDC officials be warned. If the Nkokon policy causes financial loss to the state, you will all face jail term when MPP takes power in 2028. The only surety acceptable for bail will be Jesus Christ. Your past failures, like the Guinea fowl fiasco that went to Burkina Faso, won't be forgotten. Greetings to Honorable Mavis in Kansa Bwadu, Koka, JFK, and Mr. Owusu Bempa. In Shayesu NPP chairman hopeful we yenchia teacher constitution we amwase edifa ye Facebook page SOMPA Accra de baye Comensa pillar 2 there our nonso ediaba enie Comensa pillar 2 aka GBC give Bawumia another chance was my NPP family campaign campaign for your candidate but don't insult or attack your opponent. After all, we have to come together. Kukrudu. Also special greetings to Hajia Safia Mohammed, next NPP National Women's Organizer, hopeful, and Honorable Bright Esifi Kumi, next MPP National Affairs Vice. Where you call Mensa Pillar 2, dear Enono. Yenya Nana Mensa K. Wilberforce. Was a good morning, Ebusian formation live. Memfamu Niagro Kra, SOMPA Accra, SOMPA 106.5 FM Accranti, and Opay the OHENEYERE Abrewatia and a Oten and Kansanso, and a Obrempona, Kaku Ampoma, Unia Bakusia Guabuaje, and Yede Ghana today, Ebremui. Yes, sorry, Sonia Bomojum Kakra, na Ebrepamono, Ebonundua, na Prophet Dr. Kofi Drew, and also at the first service at Enche, Ebeya second service. First service at Enche, Ebeya second service. Now on also so Ede Aba. Jeremiah Simpson Edai Ebo Yechidom Sanso and BITMISE Tony on also share social media platforms and MIBBA Ekoso. Yadamu Yinasi Amamumo NET.